Ruli niga soka wira kuma Wednesday president ya tuka sworn in na juge bunge diagite kuruta wira nyondo ado anasa kwehera already Jubilee mera quorum ya run business quorum ya parliament iko 2050 na ngwisi na menya Jubilee na affiliate parties mena almost over 230 seats kono madina mbere oria na business ya parliament to mena quorum ohoro wa committee ya bunge committee ya bunge iko dekete na ndwa all the parties haru PIC dege ko PIC dege ko ndo beteke ni mutongoria ko ya mwana wa NASA kana ema mungadaniro PIC is the Public Accounts Committee na PIC is the Public Investment Committee is the Oversight Committee na ordinarily chego no tongolio ni ando our opposition ni mwate ku oversight dirikari dumara gakonea na maletwa maori dirikari hewe leo kiruta dira kwa 2013 tukigira bunge na wajita mubunga wa tele na ndio wa tele muonelo wa mwako si mwaka mwili mwako wewe radio mubunge mwako aga tidaro mubunga one mubunga wa isaikuhe to wa tele juge yato tonyere bunge mutena provision ya chairman wa PAC na PIC atiga aume opposition no ne to akinya to kinegotiate na opposition tukamahegete and waje magi ago die bunge standing orders inge issue gate na no tugie na PAC egithira mbere to number 1 vice chairman wa PAC na PAC ari makiama kya Jubilee the chairman angia uka musamanio vice chairman waje musamanio na dirikali iri na mbere thank you ndikira njira muko mukere ndiadikiria mundu mwisho media utongaria kama eke gutigire gaka asante sana ke confirm kana niko niko ndio muno okay good maria membere ne motorariria na mutongoria wa Ishaikuhe wa kuma kure itora ria agicogo rire ni wa county ya Kirinyaga mushimo wa jogu wa Farwa uteti urathio githiraga riu tuingira mayari-ini kana maundu-ini magwa kamatura na gwaka bururi muthenya rucio ni wa bata muno gikeno ni gigakorwo gikiuma ngoro president Uhuru Kenyatta akihitirio gutongoria bururi uyu ikena ria keri ria miaka 5 na ni etete ginya andu a mung'ethaniro na akamera ukai tunyitanire ukai twake bururi uyu twi hamwe ukai tuteithanie kuhurana na mathina maria mari thiini wa bururi kionereria kia hihi ta kungigia na miario Ishaikuhe gatagati-ini ka thirikari na andu aria mari mwena wa mung'ethaniro ni tukuona bata wa miario iyo ni riku undu ungi uria yumiririe muthia-ini wa kiumia ni ngucanio ya atongoria kana utongoria thiini wa gitaru giki gitu kia Mount Kenya ucio ni undu ungi naguo ngwenda tuhutie na mundu utaukiirwo ni maundu na niwe Njogu wa Farwa mubunge wa Ishaikuhe wa kuria Gicogo mwecigeire kana karibu sana asante sana niguo ndake na gukuona brother ni yoyo muthuri utaukiirwo ni maundu muthuri mutaukire mweshimiwa wa Ishaikuhe tu atene wa Ishaikuhe wa kuria Gicogo na ni muracereirwo ni president ni arari ko ndina utaukinya ko tondo ndira mia program ya dia gatena tondo ndo tiketine ndo wagweta ngoda ku na ndezi yo horo cio iko ino ati president Uhuru Kenyatta ni ara invite ado opposition moke igongone ya kuhitithio gwake na thutho kana kwebitithio gwake Kirinyaga yes na thutho cio maikare thi marie mone uria bururi to megutwarithia wendecie ni ati counties ingira ni maundu tara president ararani no kwagire tano agweta ati president arokite Kirinyaga kuhigura thifa arokite kuhiga thifa dam tikaje gurutwero muthi ni na tukwetu kuta miaka 5 mbere itukwana na maruta wero ucio na no nginya history iririkano tayo ndarika thifa ya komete ndo akindu gitagwa government guarantee ya 6 billion shillings na nidi to unlockire besa icio so ora sirige ni ati thive ki hinguru ona kwa turakihangurirwo ituragitirwo tondo we are part of that history na ndira kwa president wa Uhuru Kenyatta na president magoka president no andu othe ara mathurire
mamuthurire na matamuthurire ara mathurire anybody atongoria yangi na matamathurire kono njuge Kenya akorwo tukauga maendeleo tuthie tu kindu kimwe ni tunyitanira so leo ndio Kenya kirinyaga no ndero ria TV regi mushima faro ni guteithia undu demu ino yako yarika demu ni guteithia ni gucenjia ni guteithia tikirinyaga iguteithia Kenya okay tondu thiini wa mwea ni tukwetu na thina wa mai tuyikuria mucere na mucere ni uroma na crop igathira na mucere wa nyiha kwana Kenya ikimport mucere kuma Pakistan gora kungi no damu inarika mwea turi kurega mucere imera igiri mwaka handu akimera giki that means food security ya bururi ni kwagira na local and national community ku improved aya regi muno mushimwa jogu wa fara wa ngikoro ha umweroreri nawe na kiuria kana mawoni ugada matukinyira go studio na baito ya SMS ni 22488 no ngikoro na yaka wa ruta saimo wa jogo kimakia country club no uhitukireho ni guthoma mahoni maria ugikoro winamo Bushanio ni ciajia guko ine ireko futo oyo tutiramwenda oyo no waguthukania ekiro oyo gwito ne turenda kogairwa nyama nene toro nithio turakoheire kura nyinge president ne turenda utuhe PS ne turenda utuhe minister gwito ne turenda kina ugiuga atia iguru rigi myari no yimerete muthenya wa ira namwe atongoria guku gikoine maraumirire na maraikia chiugo ndito muno kuri senator wa Nyeri Ephraim Maina urege ngenda kuga ni ati ni turarikirie barira nene muno ya gwika ithurano maita meri na ithuothe ya Kenya especially andu a Jubilee turakore tu timu imwe turathiruka Kenya ni Uhuru wa Kenyatta rashida Uhuru ashida as president of Kenya responsibility ya guthondeka cabinet guthondeka mawira mau mangi ka appoint andu aria angi ni yake no nyende kwira Kenyans ati president Uhuru wa Kenyatta nio yandu wake president no Maina wa Kirinyaga na senator wa Nyeri president no MPs amara negena ati kunegena research amara mena maoni bari president no Mwangi wa Kionjori that means president yake appoint cabinet ya ritariri ne itagwa tamu ya keri niyo itwa legacy term no nginya ko very careful ko ni ta mundu kana weta kamau do influence president na kumira Maina wa Kirinyaga hano kana Kionjori hano to ni amo imature buge hamwe wadigeta kugani ati no judge president na junior wekogu arore ido idatu akia point ya mego tungata dini wa thirikari ya wa mbere ni competence ni kuga ati mundu no ahote kuruta erosio na nionekete ena evidence ya ukorana hinya wa kuruta erosio ena ugi wa ugi tio njua ni mutaukire neguo ito ati mutaukire maundu maya wa keri ni kitu to honesty ni kuga atia honesty ni kuga wihokeku kana wibokeku Kirinyaga mundu wihokeke to the president ria he mundu giti amwihokera that docket that means around Taira on behalf of the president kula ndo matangi hokero na kuri ando matangi hokero na ndenda kuga tiriri adon air tumathina to ni president akorete na tu na ndenda kuira Kenyans openly and candidly to kule to hunyo ando kuri ando medically ni itwa Jubilee matari ehokeku maradi kuhuria nyama mwena wao andu amwe ni ati they are very insecure maenda kumena kahwa karama tuite twanyitana hau itu ada honest and hekwaku ameutangalia president point number 3 ni royote ugo ni kuga mundu urinaga rwa Uhuru tuko ine search mundu ungehota gutuika ati akwenda kiama kia Jubilee ni hamia manifesto ya Jubilee hanatia nene gutika royo that manifesto ndagwetwa Jonadara kidu gitona kana kuda gutume kidu gitwa Jonadara na kuda gutume no kidu gitagwa activism kana support kana loyalty informed loyalty from a point of knowledge what I'm saying here that unge hoga tugo to ndawo to keo ndio gutodo ikaide bo mado mangai gutuke nengutara muthamaki igiona hau agerete ringi no hale thina kidogo no nginya ngo be honest na royal to him na dimwe your excellency hatungithio gwe
tutekaga tutungata bururi wega no twikate tondu onale appointed minister kana PS kana ambassador kana MC ogathuro wena advisory responsibility tikuthiaga ore guhana ukadi vice president kama your excellency with due respect hata wano wekondo mona ndio kugania as myself as honorable Jogu Barua juge ona mubunge tolgoda demo bunge miaka itano ona bunge gini magwaga ona magava makagwa nyodo akwani andu matari ehokeku Nuna ginya America muta Obama aburo president oire andu amakwa na Chicago akimatuma ministers my spokesman because he could depend on them niago de kumehokera responsibility tondu mutongoria ni agwithio ni andu aria me hau mutongoria muno agwithio ni andu aria me nao andu aria arahe wira no mamugwithio ya thing ni ati ure kuhana andu amara uhete wira to gije makoro mari andu oru especially in African context ura kuhana ni ati they know Africa na Kenya is part of it nego tuko to still under below the poverty line that is mundu agwire mutongoria muno aje kumeno ni andu torone kataka kuhiria nyama muno ndio wikada neteka wako gaya nerekera kabaya which is not necessarily the case nalenda ndo aria ngimone kindu katuge usuge president mutongoria wothe nya president no akwe na ritori ndo wa kindu gitagwa advisors batari ehokeku na matari royo na incompetent ya mwisho ni ati miaka 5 yathira kuringa na katiba ya Kenya Uhuru no ginya ritae iyo itawa legacy term na legacy term akaririkana gona wira wakutata mwiriko tamwiro na kitabe rosio no ginya utana timu marahura musari sana jireno na jiremwe nigutu kinya 2022 ko ya president Uhuru Kenyatta ne kirondo muna to mundu athika road ona super highway tukarika mwai wake atirere mushimu wa Jogu Afaro hema undo ndaigo tana gweta ujire ni mega kana ti mega nigwa makiro ni andu aria maragicaria uhoro wa utongoria regional balance gender na tribe kai macio wa maitiaja au ndiwe kitendo kwa ndeto kumaria tondo rwake marehera ni maundu mega ndenda kuga this regional balance first and foremost burudi wa Kenya ni very equitable because number one to a devolved system of government at the beginning of every financial year or county ambako ero kanyamukayo kayo they do the devolved unit they don't have to go niati akwenda county ya Kirinyaga try 4.2 billion na tojini pesa nini itangota it is not commensurate na mapato makirinya leto kidi hono ndo akidogeta kwa thirikari region ya Mount Kenya na ndo ingipio gwezi ya kaundu kama twagone korora muone kidogeta equitable distribution of devolved fund nituko da ciongerero leo kante county ya Kirinyaga ikawa 6 billion tewongera weji bila ya Kirinyaga 1.7 billion only minus from 4.2 you are left like 2 billion si account inya sub county idano isini pesa nini muno ongera ko dogeta Tana River kuna MP tatatu Ramu kuna MP eri small counties na pesa nini nitako that's formula no nginya kiatia isejio nebo tabotiga nini nishike kati ya mwashimiwa nini siagweka modo mamagirwe ni gutuma county yokire etuke sustainable irugamirire none nyigikire yo ni mundu kana ni ko ribenya ndaiga na malaria akore mundu mwana ni mbesa nyingi na ndoigi ngusije ni muyote makwa makiruma makidogo no mbesa icio igehudura in a very innovative way no sirutera wagirire no ne county etuke sustainable no county within a few years 10 years it could depend on the national government no ngeho besa cia kuizana cia take off to ngocia governors ya to no ritarire ni more experience because they are competent because they have learned from the first group of governors then they make wira in a better way that way to get perfect devolution as we go ahead then that we no to fight the devolution na besa devolution iko commensurate na siongere in account regional balance dirikari na Jubilee tondo gwato de Jubilee ya parliament is the most very well balanced regionally na noje de kuria akenya mali horo regional balance rigeto spreadsheet ya ndo ma appointed to dinu dirikani position na tuge uyo mwakuma regional fulani
nuko na ginya kunta Central Kenya kwa president yo imite nuko na tungati yani ndi wa thirikari uria kuhana ati ndo wa siasa juru andu amathuritwe thini wa thirikari kunta Nyanza no marega kuigumiria todo ko njigua nimekoro ni nasa tawo no ne kwa voter turnout ya very low in those counties tiati ando matenda ku vote no monera gwa wana waikia to kona rangi ito gotinya kara na tugocinire nyomba ano magaikara nyomba mundu agetigira ko regional balance is there onoga ya cabinet njigwa ni makigo kana no it is well regionally distributed awu angini ati mundu agiduka cabinet ando amagwikire kura acho na mangota ina jirani ne muno niyo manga batako midwife dream yaku kono ngimba ko represented in dikali yaku nigo na okede ku implement ya manifesto nimeguteithia because they believe in it ajira gwe moshimoro gwa gekoyo na kareji ni makoro marege thino wa thirikari change but de maruga mirando ara maburanire so for example let's give an example tahemo do you know I think we sani ya Raila eregeto Castro ya etiro president ni atumia richo mamo atore condolences kule madikoine na dira manu ni TV ne richo dariria to da sinu maregi ohoro wake tondu ni appoint wa president Uhuru wa Kenyatta ya richo ni muru ko madina manu moto ne kurora na tuko tukimenya ati president military richo ni yako kana county yako tongi nyako benefit personally kila tuko la dino wa president ni ngoro theru ya kona ya gutuma president yo thurito atungate andu mamuthurire na matamuthurire na nikiona president awira ari kure gweta huruma mahoya anara dicha utu Raila Odinga 2013 athuro mucemani wa mbere andire guthugure kwa Migori akihora na iratu na akime ona mahora na iratu ndicoka gutondo ndio president wanyu na andu acia Migori matirimaga development wenda kuorwa regional balance kauni kaundo dirikali kwa twege fulfill hena ndo yo wa agenda mo brevito maturaniro wothe athuri atumia anakana iretu gender kuringana katiba gutukite katiba yuga thino wa setup yo thino wa dirikali ya Kenya they are going kwa ina one gender in that more than 70% kana gender ne riko ko less than 30% no shin dina gito kirenya to wana dino sio to ngira kirenya ka gender ko gender this female gender tukwa tuma hetegeti yo muno kuri gato na mata wakarwa miaka 20 leto na waiguru na MCs maduri to atumia no rendrona ati oro wa 30% kuri ya gite at this particular time nikidigito wa National Assembly to dogora Senate ni mahotete ku gender through nominations county assemblies through nomination maka fulfill gender requirement nonga National Assembly ongota kwa butuka tu kwa point ando ginya more than 30% kwa women alingweji bila kwa ile namono hawa ngini ate ginya idesi affirmative action sia tumia ni hete dina kidu kidogo todo gweje ni da suppress chances sia mutumia guthuro so most counties maragwate ati mutumia ro gamakero atiriri we ndukaro gamete kia bunge to muna kianyu ni to agokora katiba tumenye uratungi details ya women na to get the Kenyans and even these women can continue or compete for ile igitirite aya ndenda chuligire gukuria negera to homuke kiuria kia mbere ni warora mushimo jogu wa farwa urona legacy ya president Uhuru wa Kenyatta igakorwo iki ifati gukorwo mudabolo legacy ya Uhuru wa Kenyatta ndira meona ni from a neutral point of view rimwe ngira isongera ndo kiarirwe yothi kiarirwe gitama kia Uhuru ni kiarire ongra mwana wa githomo thirikari ya Jubilee it has made history kuma January guti mwana wa form 1 ya form 4 counter school fees in a day school that means one of the legacies ya Uhuru wa Kenyatta to increase access, not to increase, to assure, guarantee access, higher education to everybody. Yamana mudeni. Yone liga sema. Infrastructure. Nuko no yaru tetewera. Nyetewe na reri. Idi yagi yamo bada. Na
mundu othe ari akuonererio kuma na irungia mubaratani dangia rio horo cia uhuru to radio is one of the best and the mwega now Christmas already booked up to mweri comedy them you can't get a seat. Infrastructure is another legacy. The other thing is medical. Gwezi thirikari ya Jubilee ni gwege na legacy njega no nyete twicirio horango ya medical cover for everybody. Kahinda gaka turi andu aige maragwe tondu mundu a thibitari ya kurwa kumuko irima tondu wakwaga mbeca when you can do nothing else. Itu anda tukatona kindu gitwa medical scheme irenge tumati mundu wothe from every part of this country angirwara nego thibitari na thondeko na mara mathibitari mathire thire. Haya ni twagia bara twagia githomo na ugima wa mwiri ni twakiroro mugayukana uyu withini wa bururi miario ni thini wa bururi ya thirikari no ya kabira igire kabira cigitire thini wa thirikari ne hongo kagariu ya the legacy ya uhuru ni ku unify Kenya na ina manifesto kunyitithania bururi kwa okindo gike okindo kimwe tukinya twari tugotire mwe kwa moja ru mukamba mo ona even now ona ndagike eno Digwezi ya Kenyans they are so divided. Kenyans magaukanagio nyundu akidagita kwa the structure of the executive. Yes. Todo executive in a president and deputy president. That we 47 tribes. Rwanda matena president 47 yotontonge na uhedi na dwagi maroki. Anamata alina president, anamata deputy president, bako marginalized. No getu head civic education. Na tumathomirie bia metekia ati na president makundu kungi no president wako aho angeni ati nitwagene kuricha to everybody tutena bara onando nasa matego go demonstrate violently nigutumenye akwa division yere hoi niriku can you define it nigutwa me define tume fix tuge 2022 general elections tugaita Kenya no Kenya mwe haya thagi cokeria Benjamin kiuria gike Benjamin arenda kumenya ekure shaka aroga president kwaraniria na mungethaniro ni wega ona gutuka muoroto wao duratwarana na wa president ugira muoroto wa mungethaniro na muoroto wa president na maundu meri mari na ngurani nene ugiga tena njira nguhe muno juge president Uhuru Kenyatta na Raila difference ya nene muno menayo is goes mena common interest ya gitikia presidency otherwise Uhuru wara hitukire no president wa Raila na ando ya NASA nima pressurizaga tugie na national conversation bede ya 26th of October no tukemea zingine ya national conversation bede ya tuburete chief executive of the state dito ntwagire president watu ke hidi dia Rosi Kasarani ri president Uhuru Kenyatta ne kumeta ne gwita atothe no maikarethi mundu ge mathina make ni mariko no Kenya dina onango na kaundu karagutura na ndore to president onogere kumukinyira umwire twago no gwiko ndono so national conversation ni to kwaraniria ni to fix mambo ya mothe ongedirikana katiba na 2010 yatu adire kumeka referendum kwa ndo madire no nange magiri yes igishinda no onadwa no onadwa yes nime tekene kidu kimwe katiba ya na 20% issues which are not very good katiba no ya adire bunge yenda amendments kidu over magana meri 50 no ya the National Assembly dia hitukire ndo kwa the required numbers ya kuhitukia kuma mwana wa kidu gitwa PNU that particular time na mwana wa ODM konda kuga no juge es otugidia mbena kwaraniria nitukwa tore katiba kana hii hali tuge fix ikaina fa Kenya mo finally juge unity ila tu kwenda ni unity which goes beyond a handshake which goes below the skin ila utia ginyanya madakame nigutwa umahaha tulitojiremwe so next 50 years twakotona peace in this country thegio muno wa mheshimiwa Arora rora wale herwo kindu gicokereria ni nguraciuriria mutumite theni wa studio mukiuria mheshimiwa Jogu wa Farwa arari mubunge wa Gishogo ica ikuhi